Dobar za detalje. Mamica. Moment. There you go. Dok još na krenu To. Eto ga. Ej, sad još malo i gotovo. To. Baš je lijepo, da? Sad dok ja ovo vremu. Ali ako idete, pošto ste vi profesionalni diver, će verovatno da idete u mutru. Kako je replika već profesionalno, ja znali plaćom. Svi smo pleteni. Ali verovatno će ako ste gledali zeru, to je to koji ne i prepodnevni popodnevni prava. Ako gledate samo na popodnevni prava, onda... You are all for me, and then, and just like that, all I breathe, all I feel. You are all for me, no one can lift me, catch me, the way that you do. Naš GoPro nisam punila bateriju. Ej, kad ostajem tebi, Šta sam stavio meni? organiziranje da smo gotovi.
vjerojatno ulični svjetlo. Kaj? Imaju tome za rovnju, dobro. Tukaj već je. Hoćeš isto nas? Nema potrebe. Prednji dio. Ovo će biti se baš unutar atol. Ja, ovo je laguna. Da. Da, bili smo naprijed. Da. Da, ovo unutarnji dio, da. Ajmo se ljudima tu naparkirati od ovog sunca. Ovo što ovo je. Jer ovdje mi je baš, kako ja jako volim. To je već preko, tako? Predobro. Točka za sve prozorno. Čak i ja usiđem. Neko znaš ima vode. Dobro, treba čeka. Zaboravili smo uzeti.